Boleh syukur. Nak kerpat yang ini badan nak kemat kini yang, berkin pat yang manifesto ngan pelaj, bat nak kerpat kini kalian kini yang kini ke poster kapa ngan pelaj pepak. Langsung hari yang mana ini? Nak try kum kadak bagi yang lang halor jen nurim juga parti bat yang kini ke poster kapa kini pelaj pepak, nak kini ke headquarter Ramrai. An kerpat di baro kapa yang bat ndang lah ada pelaj wisagi tapi semua yang lang berkait kum kadak bagi yang lang. So, nakaliang juga aku presiden nak dekapur juga parti baru kawai HSPDP Central Body Meghalaya belum ru kandidat jongpi ka live ulai Ramrai Jernam constituency ngapelat ala kejong ke konstitusi yang kenika Hill State People Democratic Manifesto jong ke Sam Arya Pulai ke Banlong nak keperta kenika election jaga ying dorbar bala nak parti kan sajid ini kikam kibla pro agar ke manifesto kinlong ke program banjada ban syekri yagari ban kejai ban riu pat kabar ngapa igani kedur ke jonga na kebenta bantip ikun ipi jongpi wei tau kandidat jongpi dagani ke por kedon kendiat ki bangla tho e ki mat ki bakong sang e kapusar kabelong apil jonga kalong kumni Banyata bapen baik je purusa. Ngi kita lang pihak ni, ilong maulain jadi kita ada nak senong jonga, kita don jingge ngi labu hangne banyata bapen baik banyakren UMN jompi abangi job hapo assembly jogi. Kabar bandono ki college. Bisu ya apa badan college apa orang berajar nam? Neng ini kutang hangne na. Ngi hab ni. Lalu job ini selang berkepala sarkar university bandon ke college kenapa kita samla jungi hangni kita don tam syutan bandai syadu nostai Shillong dan Guwahati kabar bantupai surok si kita ke fair kumlale ka tem ladat nilale mentangin kapan klain yang surok sabrok kita kamsau ban klain ya garap karyang kamsan ban genti ka sab ka phong jungi samla Hangno badan kesab jompi, hangni ini sempat pi, hantang ini orang ke sorkar, bat hantang ini penroy kesab ke jompi. Nang dapat, bat lagi ke long kami, ngai sibun ki WO, sibun ki SSG ke ladon hagan konstitusi ke jongi. Ngin ya trelang kum ke parti, akan nunggu ke kam, kepisan kam yangi. Kabakadu ke long ban ya trelang, bat kinong sensar senong, itu nang ni sordar jongan ke senong. Bat kibor jo kihima. Kalau gini kita pelaj jika manifesto bat kani ke poster. Saya ngapen peram dah kasi bat gini manifesto kinlek saman lagi yeng, saman lagi strong. Bat kini ketur tip ka bahabriu kasi udur ngam dan tip bahasa yang compare bat dua kandidat. Leh ngalah pelaj ya kani. Bung gadak ngalah pelaj tongin ai tapti paro agani ke por. Aku mulai si beda gilong pi juga. Skor Bhaya Shong Housing 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 Islam ke parti SPDP